Hello everyone, this song is dedicated kadagiti frontliners tayo. Kanta panagyaman kadagiti ay ayatan tayo nga frontliners. Narigat man di ka sasaadyo layban nugyo nakaad-ado ngemsan kayo nga maumuma amang tulong di kakadua tay pamilyayo diyo makita para iti pagsaya at tanda idatun ko daytoy akanta kadagiti frontliners di pandemya pagyamanan mi manangkin manungko di dedikasyon nyo iti tattao uray narigat kayang-kaya yo para ti umili at tultulungan nyo kenapod Diyos ikararag ko tipig sakin salun at yung ti inandaw kanti agnanayon ti pasalamat mi kada kayo pagyamanan mi manangkin manungko di dedikasyon nyo iti tattao uray narigat kayang-kaya yo para ti umili at tultulungan nyo